Pas iz čitanke. Što se zbilja, a što nije, to se zasad malo zna. Tek Janko u čitanci nacrtao jednog psa. Valja priznat, pas je stvarno ružan kao ružni san, a na lijevo oko čorav ko gusarski kapetan. Možda nikad nitko ne bi zapazio zlo u tom, da pas nije u čitanci napravio strašan lom. Al kako se rogušio, 3 lista probušio, jednu stranu rasparao, sve bojicom išarao. To su bome stvari zle, ali to ipak nije sve. Iz čitanke iskočio, u kavu se umočio, žuta jaja malo jeo, pa u teku zatim sjeo. Te je teka od računa i sad žutih mrlja puna.